wema naney'kephi kodwa ngifonelwa inkabi ithi ithunywe usisithizeni ukuthi ayingidubule ingibulale. Hhayi-ke izolo ebusuku around aboma 11:30 bengingakalala ngisheshe ukulala kungena ikhole ewu-073. Le khole ewu-073 imingena iringe nje ngiyibuke kungavumi ukuthi ngiyibambe. Angijwayeleki ukubamba ama-calls mase ku-late unless it's family. So ngibona ukuthi cishe ama-clients because ngiyathengisa i-product ya Forever. So angijwayele ukubamba ama-calls very late ngisho ngaba ama-clients. So lo muntu afone okokuqala aphinde adlulise i-second afone again. Hayi uma ngabe fona lo muntu ngingayibambi ngibona ukuthi mhlambe cishe labo bhuti khona labo bhuti abafonelana nje beshele kwasani. So ngangayibamba nje ngabona okay it's one of those people abafonelana umdeloke kubangela isicefe. Hayi ke ngilaleke ekuseni ngabo 9:30 bengilalele ithi so bengingakavuki. I didn't go to church today. Ifone futhi le number ngiyibambeke mase ngiyibamba kuphendula nje ivoice kukhuluma ivoice umuntu ozwayo ukuthi umuntu osekhulile ubaba athi sawubona Zanele. Ngithi mina yebo kunjani? Ethi yena ngiyaphila. Ukhuluma noNkosi la. Unkosi wakephi? Athi kunendaba nje ethi akubalekile ukuthi wakephi kodwa kunendaba nje bengifisa ukuthi sixoxe. Indaba engekho mnandi. Qala ngithi hayibo uNkosi angimazi ufuna uxoxa nami indaba engekho mnandi. Ngitshela ukuthi kuseyibo ke labantu besilisa abafonelanayo ke ngoba phela inamba yami khona la ku social media ngenxa ukuthi ngiyathengisa. Ngithi ake ngilalele udaba lwakhe. Athi nje kodwa Zanele uyenzelani into embi kangaka ukuthi uthandane nomuntu owakutshela ukuthi unengoduso yakhe. Induso yakhe. Ngithi hayibo ngihleka ngicela ithi hayibo akho umuntu engithandana naye ke mina akekho nje umuntu engithandana naye ke. Athi yena khona usisithizeni omthumile ukuthi ngibulale because mina ngithandana nomuntu wakhe. Kusho ukuthi lo sisi uyingoduso kulo muntu lona lo mina sengithandana naye. Ngithi mina webhuti mina ngithandana namuntu. Athi nje manje udazenkana ufuna ukukhuluma iqiniso ngoba mina ngibuza ngiyakutshela. Ngithi mina hayibo ubani yena lokuthumile? Ethi akazile la ukuthi mina ngizombuza imibuzo uzele ukuthi azokwenza umsebenzi awuthunyiwe. Ngithi ngibuza ukuthi mina ufisa ngikusize kanjani ke ngoba ngiyasho ukuthi akekho umuntu engithandana naye. At least ubuya ngitshela ukuthi ukuba ukuthumele lwathi ngeke kwazi ukungitshela umuntu amthumile. Mina nje ufuna ukungitshela ukuthi uthunyiwe ukuthi azongibulala. Ngithi mina lo uyabona ngicela sengibuza ukuthi uthi uba lo ngithandana naye ke lokuthumile. Ngibe ngazi guys ukuthi ngithandana namuntu sengiyabuza nje phela ngoba nakho umuntu othunyiwe kuthiwa akazongibulala umuntu engazefela into engekho eferongi. Kanti mhlawumbe ukhuluma mhlawumbe i-wrong number. Hayi athi nje ngeke kwazi ukukhipha igama lalo muntu engithandana naye. Ngithi mina yakekho ke baba umuntu engithandana naye mina njengamanje kusho ukuthi i-wrong number. Athi lo baba insist athi ukhona umuntu engangithandana naye ushintshe manje inkulumo ithi umuntu engangithandana naye ngo-August last year. Ngithi mina webaba ngisho ngo-August last year akekho nje umuntu
ngingathandana naye mina angithandani nje after divorce yami nje angithandani namuntu. Hayi ke avala ucinga yathi sibanibani angisazi noma uthe Mandla dumisa le moto siye kuye lo muntu obunenkani. Hayi guys ke inkabi ke ithi Mandla dumisa le moto ke siye kulo muntu ngiyoqeda ngaye ngoba unenkani. Hayi ke ngisuke lapho ngalowo mzuzu bese ngihleli etoilet ngoba vele ekseni bengivuka ngaso isikhathi ngivuswe yikholi bengiyochama ngagcina nje ngikhuluma naye ke 30 minutes guys ngihleli sithini etoilet umuntu nje bengiqala ukubona inkabi iphikisana for 30 minutes ilokhu ithi uyajola ngithi angijoli uyajola ngithi angijoli and uma ngithi ayisho umuntu engijola naye ithi ngeke ikwazi ukuthi isho umuntu engijola naye ngoba mina ngiyamazi. Ngithi igcina ishintshile yathi ke umuntu ebengijola naye ngo-August last year. Sengiyibuza ukuthi ke uma ngabe ke kuwukuthi ngangijolayo ngo-August last year why manje sengizofela into endala kanje? Babe ngangibulala ngani ngalo August last year ngesaqala ukujola nalo umuntu ke. Hayi ke evala ifoni ke ngoba phela ugcine seduba ethi bayeza basendleleni bazoqeda ngami ngoba nginenkani ngiyaphika. Hayi ke kudlula 30 minutes or so kungene message inamba engayazi ithi hi anguphendule ke mno hi eqhubeke type ngokuthi uyatype unjani esuke lapho mayiqeda uthi unjani athi afake ilokhuzana ivideo ku view once. So ngithi ngoba le video ku view once ngithathe ifoni ngithi ngiyibuka ngibe ngiyirecorda ngenye ifoni. Kule video ke khona usisi nje ngathi ungena eminyango mayithi uyaphinduka isikhali isibhamu kuvela isandla nesibhamu ngesomdubulayo emdubule ekhanda ke emdubule ekhanda wephansi lo sisi ke emdubule kaningana nje. I-video ke le was supposed to be scary kodwa ke nje so calm angani noma kwenza ukuthi ngidlule ezintweni eziningi empilweni yami. Wasethi ke egcineni ke emva kwale video athi ngizamile ukukhuluma nawe ngendlela eright wena wakhombisa ukungigolozela. So ke manje ngicela ulindeleke imphumela yalobo bufebe bakho. Wathi ke nje maduze nje uzoyibona lemphumela leyo bufebe bakho you are next. Hayi ngivele ngithi mina okay bafu afake isithupha naye. Into ke engenze ngaba nesibindi sokuthi ngithi okay bafu ukuthi ngalesi sikhathi kade ngifonelile ngiye ngangena ku Truecaller nga-check ukuthi le number ekabani. Uma ngithola ku Truecaller kubhala ukuthi Ndaba Ezitha Patricia kwase kubhala ukuthi fraud. So baye becommente ke abantu enambeni kanjalo becommentile ke abanye ukuthi baye baskemwa imali ezinkulu by this person. Abanye babe bathi babemkhokhela, they fell for the scam, bemkhokhela 20,000 and stuff. So into besinginika isibindi ke ile ukuthi abantu abaningi bebekhomenta kule number le bebesho ukuthi scam less, we shouldn't fall for it. So yikho ke nami ngibe nesibindi sokuthi ngithi hayi sure bafu ngase ngasuka ke ngayiblock ke inumber ke before ngiyiblockele ka WhatsApp ngibese ngihamba ngoyecheck futhi ku Truecaller. So ku Truecaller ke ibiwunhlanhla prison Amanda Philiswa i-identity yakhona. So njoba omnewsisi ngeke ngabona kwama comment la adlulile ethi abantu abasebenzisa amajele laba abasebenzisa scam abantu ngeke nganako ukukhola ukuthi ayishuthi ke bekuyinto kanjalo ethi uyangizama imaki. So ngiyacela nje izithandwa zami ke thina siphandelayo nathi
ngoba ngicheckile nala ku TikTok ngabona ukuthi baningi abantu abanama videos like this ukuthi ba scam abanye ukuthi abanye bayikhokha le mali wathi abakhumule bebenqunu benza ama videos bathusa ngokuthi uzowalokhuza la uzowatrendisa ku social media bekhumuleka abantu benze lawo ma videos belokho bekhokhileke lezo imali abakhokhisa zona ubaba uNkosi. So ngithi kunina ke guys nine siphantelayo nakanye nani mawukuthi uyadayisa nje into ethile inamba yakho uyayifaka la ku TikTok noma ini social media platform ngicela ube aware ukuthi khona iscam senkabi esikhona. Hey ngiyabonga izithando zami baba uNkosi anginayo mina imali ngiyacela nje ungisize uma ngabe ufuna imali uvela uzojoin forever sivele siphushe iGobe Yellow osonke uyizamele nami ngiyayizamela uwanginamali.